Ka FKGHP berkekasi Jantia Butchers Association haka arpnyo terik unailur arcar arpsau. Kila leci kendo ya ka Deputy Commissioner ka Iskasi Hills ka kong RM Kurba ban penpaw ka jing persya alor ka jing temu jong ka ke kenhun ka bala tipkum ka Jagat Guru Shankara Charya Swami Avi Mukteshwaranan Saraswati ban penlong ya ka jing yat pajba Meghalaya ban persya ya ka jing bam do masi batmu ban kentiu kerdan ni ka masi kum ka kmi jong kari India. Habai keren sekilat petai kubor hadin ka jingi kendo bat ka DC Presiden ka FKJGP ba Dondi Kongchit ulong bakum ki jaj benriu ni persya ya ka jing temu ka ni kenhun ban pen pharia ya ka jing sngo pher niam ta ka bakhang ya ka bam kasa jogi patba bat omdei ban khang persya ya ka mon ki beru simen ban jet ki bam ka ba kisko dan kam hala ka jong ka jingim kane ka kenhun ketemu ban thom ya ka mon balalu jogi patba pakariti sencar kalapan kubor haman uwe pa uwe unong song snong oba dondi ulai turo bana kaliang kadisi kala itu bana kaliang kane kenhun ka klem panjing bet ne permission banyai rali handai hadin tangkat to kane kajing kendo ya kadisi kalapan mi no ka hukum persya ban yalum breu bungut bat banyai rali hakaleng kanong ba shilong klem da yo jing bet na ka Deputy Commissioner kino ke bapen kenya an ken ngat ha kendon an section arspa arplai joka BNS kalaong yang joka FGGP dan kat kasih janji Butcher Association melawan banyak kendu ya di Commissioner dan Iskasi Hills kalau jong kecil temu dan perlu di seng shitnya bendu ya kata rali ban penpau ya kata jiso ke joki ba kata masih ke dengan belai hak jing nget ke joki jadi kum ka jatun rio ka jatun rio ka babam dok masih bah di kalau ke ka bom semua tenat ban ala kita ki shitnya bundu bikin wan saya ka jela ka jongi saya ni ke jongi ban wan ban warah man punya shitnya man hakapa kalau penlong man kado no ka jing ya ke jatun rio akan ke jela ka jongi di kum keseng ka ka jing kli berkat bagi Butcher Association gawan penpau syahidisi nama kali kata duduk berjengeng bat kata konsul kariti dustur gejongi bat khamtam lor bali bachani ka kam dok masi borok itip hi ba kapopsan lagi dong profesional ngi hi gidi ba subun ba pam masi tigadi lu koi ka la akam ajam hi diberi gejongi te kumbagalong menta lada ni aila gidi niam hundiu menwan man pensit sang ni gejala ka jengi man pensange ya ka pamdo ka de gitingdu ka bakrau jengi ku gejan rio kalau ka jing yo kam jam lo jadi nak kadau bakas perlu yang ini bagin wan hang ni banyak kendu edisi de hendai ngidep ba hadu mentar tempat wan man pa ni ka jingbet man perlu mentarali jadi nak kalian kejongi ni maaf ya ka pan jingbet kejongi di shop di pan jingbet nak kalian di arsek kawan ban bu ya kita ka persya khmat edisi lada kadang kedulu kata permission di depan lagi di sit nyam Hindu dan perlu ya kali ban pau kata kamasi kadi ka beleng joki te kani kata shibun mot tu ya ka moh ya ka jing ya ka hok long riu man riu kan ka ri India ka jongi nama nitet di ka kumki articles ka khanda nitip sai pa ka hok jong kinong sosnong bala ban jit ya ka profession ke joki ru kadang ndai lada ini hiwan ban persya te kalau ke ko sosi bat ka wiru kalau ba ni iba ni ka jela ka jongi kum ka jadri munjudan ka ka persya ye kui pa ki jatnyam wala da bon hi ki nyam kastan kimi ki nyam ko da ni ka juya ni ada festival puja kam judan kalau banyak ke jadri iba kadang kata ka jing sengai ka jing sungsuk hakani ka ri be jongi nai lada kong ni ki niam ne kong ni ki seng bawan nagi ki jela sini ki jela jongi kalong ban fit niam ne ka ya phe jat rio hakani ki jela jongi ai imdan kanono ban kran ban ong nomor beli tak permission ru yang 4 bo de na takatau ya kalian jingi imdan i ban ong kan den dai ka message ne ka khobor ni ka na pat sha ka sarkar kalong ya ka tu ka statement kepada kalian jong chief minister wong ba borok ai ka syong ka bo jong DC kan ni penpa ba ai ka bam sontanat hani kom pi seng bahalang nomor kalong bala syukan tan
but sunyat baik segi district administration ya kini kam indrai dulu mas mutu ya sentiments jong kipat ba nong sosnong jong ni jala ka jongi ba ni kimi nanti ba pengurus lara kum to kli tu juga jala mau menteri rang ba tu juga jala udi ban penpau ban persya ya kami kijat seng bagian wan sini jala ka jongi nomor balik you kadi iswa kata ka di benbu iswa ya kejat ri hukman bat ya kata kan dikata politik sedia. Memang isu tu nakaliang jang chief minister imat kuat kan mah ketin away ke polisi kuat kan penmong dan pensusi ini no. Jadi kadi is high time nakaliang jang sarkar kini penpau persyak baik kombalong hidup jalan. Ngai tanah aku jalan nagalan ni iba menenggeski kemailat ya gitu ki Sydney, itu kiseng Sydney, bakin hiatang, bakin mitang airport ro. Tiga-tiga ni baru kabar nak kalian kaseng ro. Iyo jengtep lasai kasni, kandan kata kejengwan joki, bakin ka flight bakin hiat po umroy, bakin wan sini ke jala kajungi, dengan nak kalian kaseng ngayawe ke baru di pardok persang kajungi bakin yumi, renti lang lasai kasni, balik persyak, ba umde ban ala ki bakin mi po airport ro bakin wan, syakani dak ni kejeng temu, banten wan ya pair yang terjadi snow ya pair niam kajing pair ngai kajing ngai apa yang ini poka ini ke jala kajongi dengan ya wear ya poro senam jongi begini minti bat hamtam ya di poro senam jongi di badan bentang nak kalian juga hasil jantia pucuk asian begini minti lang saya kasih ban persya ya kenhun banwan banyu kejat akan hari kajongi kenhun jadi nomor dok masih kepada lupa dikasih jantiah di berkawai ngiru wan mentak ibadah di misalnya pada PJJP kalau mengiru di penpau syakjur dengan gaji mu jong ini di kenhun syuknya mengiru ban penlong yang katakan mesti keblay ban hang di paham dok mesti tinggi berok ini ya persyak ini keblay mu di kenhun tam petugas ni berkong dengan yang HYC mo agar jingalam jiwa roy par siram kita ni maktuan bayo lek ini lek dipunjuk hari kepor wan bangya persyak langi gani la ai ne pada jengtok di si ket bat mai punjuk ni ina ong tempat dan ganu-ganu jingwan pan jingbit kiri pala ban hat lo ni kita tina kalian kejongi ni semua nong kumno mila semua dan kata kajing semua konyo halor kani kajing le kajong kini ki sitnya mendu namar kani kalau dek oi ke bakal tak khamtam engi kung ki baterai kani kam enjan kani kam namar kumangitip kumangila ihi kajing babdo aku karikasi kajong ni kam dai tangan ke pateng kajong ni rai milawan ong nadu bakal adon kajak penriu kasi nadu bakal play rebu engi kejat beriu ke semua tenang paham bam dengan kita mesti ke bala long ke pamla ban pediang bagi kenhun ki bana bar rei lap nu ginwan keren ginwan jalak an yanu nu jiksuk nam ta ka songsuk ka songsan ke jinge teli kata ni semua tenang rei bagi nuan ban mesti aya kum kini genta long ke bangi kum ki nong song snong juga jelah nimla ban pediang ye gede kita hi bangiwan man ya kerjaan lang kanya pau lang yang kencing semua persyak macam buat aku juga puar ni ai ba mentar seni kadang kencing persyang jengki bagian wan ke pok royal puat mulai pikir kim simlalang wan mentar seni kadang kata kencing subah la penuh imat kilak ban wan lesai tinggi rupunjuk bakan hun iweru akan ke puar lembaga ni galak patai ke puar ya baru lagi nong dok bagian ni renti menelek Pasai ko airport ni haganu manu baca ka bangtip ka baki kinwan ini serap lang begini para prasna macam ni badan ni kecil kit klik nak bentar kali kau